Man Buddin halor kajing temu bandi jaka daki kato kanengot kirushimet Shekibor ka border security force ya ka jaka ka badon hadu kumba nyo hajar akar tam hakitan kaput di bahabru hakatan terngah Riboy district ne kasngi nakaliang ka kunhun ju kisang balang bahmat katem Riboy kilalik bani kendu ya ka deputy commissioner ka Riboy district bantuat jengmut bat bandawa pensang iswa ya ka ne kajing temu di jaka Shekibor ka BSF Hakane ka jinglet ya kendu ya ka kong RM kurba ka badai ka DC jong district lai don lang daki nongelam ka KSU North Castle district ki bakuntup yo somla Ferdinand Kharkamni badai presiden uba Lambok Rembai secretary nakaliang ka FKJGP North Castle district lalam khmat da uba Lui Lengdo secretary bad uba Lumlang Maunai naka HNYF Northern Region lalam khmat da uba Marcus Martin lamba ki dekhot lai don lang ru hakane ka sngi da uba Bur Khong Tengkut rang ba snong ka terngah uba Dron Li Yau Pniau Rang ba snong ka latu lembat kiwi kiru rang ba nakathan terngah. Hakani ka jing kundu nakaliang kinong lam seng balang kila dawa teng naka DC bakade ban pak tokit bnia halor kane ka phang bandi jaka Shekibor ka BSF badru ban khang shwa ya kane ka jing tumu bandi jaka Shekate ka tanat spy. Lengba kane jing kundu lai kran ru halor ka jing mi khubor halor ka jing persha ya ka jing tei ya ka entry point ka bade hapo ka snong khat khandai mer Riboy district. Bala persha da ka paham maulain area development committee bat ki kato kanengot kitra jaka. Hakabakum kisang balang kila kerpat nakadisi ban bishar bnia halor kene kapang. So tunat sikat daya hedi dai bat kene kam kabang leyo ik ban pa ik ke kwat menin so disi bat hakajing ikun na rangkat bar kejing lang don lang ke lai so tari kisang kene ka Riboy bar kawai hakaba disi dan borom jengi lakren bai ong to ya kene ke barok nim sa pensangen asistendan mari nam alat heba kene ki break la hakane ka rukom kene mar kata nakaling jengi ai jing kole sikat daya ya ke jing dan borom jengi DC bak jengi jing ujor jengi kam tamron na kalian jepil seng milenti pun ya betengi ke jing sakri le merkat banni ne koi ka pos kai pat on milenti bak seng pieng kan longga seng ka bayat hak milenti ka pan la sakri ke ba par kan islam hak sni ke banawan dengan nama nang ne sakmat na kalian jepil ne yepteng hadu binda ya ka tigi clearation ka bala pan sangat sendan ya ke jing dai barkan ka kam Te habai de bagati ka jaka philan batai khandiat kanungut e kidon ki tra jaka shulun lomsom bat kini mimut bandi sha uno breu khandiat lomsom ke banga su kan mau ke banga ayu hang to ke badan ke bakwa ke bande ke bang yo i bakila lang pa ke la panjat persya ni keling jungi de ka belingku A belingku B umsen nakrabil kita de ke snong ke ba ya jengai ni hakaji de bekene ke jing yakhi Reki wei ke don lang kesel ke sanjoti ke don betalang toro na kamta bangen ya yang persawahan kene ke badan cakapat kene ke ba khandona ke don ke ba sau pe ungot ai ke bre ke badan na po jema to kama sinron lang bat ka do boskan do tengah try jaka jong kini jaka restis bo kaput asam dekat bat di parlok sembalang na po FKJGP HNYF ni lai kendo EDC bat ikran ban yakin kilo ke NOC will keep in abeyance but nakaliang jongi kung sing balang ro mene nakaliang KSU ila khot yo usimran po office jongi po po but ila pentikna yu ba unbu no ya kasngi ban khot ya baro ki try jaka komunitip bakane jaka la li kerteng da way u jai ngam kemau ka kerteng bade na po shabar bade na shabar jongka ketika jaka de la kerpat yu simran bakin sim bon khot ya ka jingelang hangte ya po office ka jumu ban persya ba mando bade ki sha taki try jaka andre ya kata ka BSFA ya ka ji kendu ba disi menta ila buhi ba ni kliang sing malang nadu menchwa du mentahi isibu baik ka ji ujor ba ji ujor la tipni lemba ke jiwan ju fish po terang shibone ki jing ba ki nukshnong pilap badon kum kini ki kitam spai halor ka jing kunno ba la INOC da siam nyong garaj marwet ato halo kane video ni keren e bagati sibar ka eka jing ong jong jisi kamdon kanu no ko NOC ban ai syakita ki kitam spai dei gadon ke NOC ban ai shau try chong ketua jaka ba disar ni po DC office de kum ofitip nomor bakaladi kalan transfer ba thamai buat ka rekomsiu ya ka jiksiu na kalong BSF syakit try jakaru ila mele ya ka direct payment tingin ko ba kani boro na kaliang jokan administrative kinya ilan bat kin bu shwai kani ka jaka kapala register dak ka complain bat na kaliang ka snong ru bat kitu try jaka kin bu ka fresh complain
ban pesange shwa yang tu kan situation yang tu jaka Kerlusyon kalomban pesangi shwa. pesange shwa bari ko naimer ladon ka tu kan ningut kamtam naka Pamolin Area Development Committee babu ichi persya alok te entry point tinggal ong EDC ba fit intervene kan la ki DNM kita try jaka ki babu complain mar ba ku mengitip haka SIA ba long husnem arja kanyo hapo ka public hearing kamdan kanu ka ji ujor ngani ka ji persya tinggal ngo pat balai haba menta kala pendep ru ya kan report ni kat kum jongka social impact assessment milingo pat menta ba balai ki don ka complain kala long pelong yangi persyayong yangi nak ko syukur ba ki complain ki mi nrei kamlong ki ba genuine hadu katata bila kapat idesi ban intervene kan but nada day shisha ba kini ki Pamolin Area Development Committee pat kitu ki try jaka ki bakam kya sulong tang ka jing penthame hangni po administrative na kapat yaki ba kin brainstorm yakine ba pendile kai kapor jo kini ki officer ba jongiru sing bhalang mekhi namta kane ka comprehensive mechanism